nakubwiye ngo ibaze filimi iba yashowemo amafaranga. Iya, dutangiye filimi mugenzi. I lang tid levde mennesker og troll side om side. Iyo bimeze biti mugenzi ngo kera hari ibiremwa byitwaga bya trolling ngo byabanaga n'abana b'abantu neza mu mahoro nta ribi byari bya giant ngo ariko nyuma haza kuza isi nshyashya ikubura uburayi bwose. Troll barazikubuye bazihanagura ku ikarita y'isi. Ngo muri Norvege hari umwami nyine wabatirijwe mu idini ry'abakristo muri kiliziya gatolika bamwitaga Olaf, utagatifu Olaf. Uwo mwami n'ingabo ze bari babi cyane batangiye kugaba intambara kuri za troll bazica. Troll byari ibiremwa by'ibi giant byabagaho. Ndetse ngo byaje kurangira izo za troll zihindutse amabuye kubera umuvumo nyine zashyizweho n'uwo mwami. Izitarapfuye ngo zahindutse amabuye, kumwe bavuga ngo muri Bibiliya hari umuntu bajya bavuga ngo wahindutse ibuye, inyengi y'umunyu. Na troll niko byazigendekeye, barazishe barazimara. Zishwe n'umwami wari umwami bitaga Olaf. Papa irimo ambwira ukuntu za troll bazishe bazitsembatsemba. Ese Olaf yazihoraga iki papa? Kuki nta wafashije za troll? Ni ibiremwa byitwaga troll. Nta n'umwe wari uhari ngo azirinde. Umva soza rekera kubwira umwana inkuru uri ku mwana ajye kuryama. Tuzasubira nkubwira ukuntu byaje kurangira. N'umwana na papa we yamubwiraga inkuru yabayeho kera. Troll barazishishira, ntabwo umwana namubeshyaga. Abaginga barazitsembye barazitsembatsembye. Ibinyamaswa ni ibiremwa by'ibigiant byitwaga troll nyine byabayeho kera byishwe n'abana b'abantu. Kwiretse imyaka 30 ishize bira byose nyine bibaye baganiriza nyine urumva kakana tubaganirizaga karakuze. Kugira ngo tugendane neza karakuze kuko imyaka 30 irashize wazaga. Yem kombe nyuma ye wa mwatatse karabaye cyakwe Nora ninjye mwana ninjyewe dore kakana karakuze ka Nora niko twatangiye babwira inkuru kamaze kuvamo umudamu mukuru. Andire ni wowe haje Andire Andires yewe minsi myinshi umugore hano ninjye nta wundi tuzanye humura. Umugore yatatse umugabo hano niba yarazi ko ari igisambo kimuteye. Valentin man ska gästfria. Sha umeze nka social ibyiwanyu bibagendamo. Hano Kare du har none se uri mu biki? Maze igihe wiga ku biki? Uri filime witonze? Sinshaka umuntu umvangira cyangwa ibindi. Ahubwo uje kwenda iki hano? Nyine hano hari igitabo kivuga kuri wa mwami bitaga Olaf wa kera wishe za troll. Hari ikintu nagira ngo udufashe we nande nyine som rikets sikkerhetsopplegg. Kan ikke si noe, så du må ta med meg til et hemmelig sted. Jeg trodde du var ferdig med greiene våre. Ja. Jeg var det. Nyine. Jeg trodde jeg var ute. Kiradidimanga. Nyine nabivuyemo barangarura. Nta kazi cyavuyemo barakigarura. None hahindutse byinshi.
regeringa. leta yacu ni nshya, kampani nkorera ni nshya, Minister med na prime minister dufite ni mushya uyoboye. umva abayobozi bose ni bamwe. uyu mugore yakoraga ubushakashatsi kuri za troll ariko leta iza kumuhagarika kera. uyu uje kumureba aje kumwiyambaza muri kampani akorera. Så sørg at du ble bomtur på deg. yewe waziye ubusa rero. ibyo cyamweretse hano. at det ikke kan slakt det for hari icyo babonye bashaka kwereka uyu mugore. umugore yagize ubwoba. ni ikihe kintu bavumbuye uriya mugabo yaje yibuzabuza atinya kuvuga gitumye uriya mugore yikanga? bavumbuye iki? nitwa siniya ku ifarashi nyiramahiti n'amanote nsobanura nahembwe mbere. uriya ni Profesa Ruhara. haje Profeseri Ruhara, professor. Profeseri Ruhara Professor Tideman. na Profesa Marinette. haje Nora uraho. Ja, kan du si. Det är Nora rero baramuzi. uyu mudamu niwe bita Nora, arazwi cyane, nawe ni umuhanga mu buvumbuzi n'ubushakashatsi. regeringens... hari ibyo tumaze iminsi twigaho rero hano. haratekanye cyane, leta yaduhaye uburinzi Men... na lisansi yo gukora buno buvumbuzi. bityo rero Den där. Ja. Som troll i solen. Hva er det dere snakker om? Noen. Nora baje kumwereka wagwanye Den... ibyo bavumbuye, bamaze iminsi bavumbura hano. ni abashakashatsi bashyigikiwe na leta. För det... kurikira filime witonze. Så... baratambuka. Professor Tideman. Stor atrium tungt va? Nej? hari aho bamuzanye, hari icyo baje kumwereka bavumbuye. damu yari ikanze. kumbe bavumbuye giant. bya bintu byabwirwaga mu nkuru bya troll ni ibintu birebire ngo byabaye nk'amabuye. ibitarapfuye ngo byabaye nk'amabuye nabyo biragagara nyine, ariko nabyo urumva nako byarapfuye ubwo nyine. ko ntago waba wabaye ibuye ngo ukiri muzima, nabyo byarapfuye. Mudamu ya turukuntu abandi bamuhengereza, arazwi nawe ni icyamamare mu bintu nk'ibi by'ubuvumbuzi no gushakashaka. dore ikintu bavumbuye kiri mu ndiba y'umusozi hasi cya giant. damu yari ikanze. Subwana. Han får en dra sedan. Kallt han jorden. abakivumbuye bakise Jotan, kino gitroli. Tyste skapningen från Norden. imyaka kimaze irenga 100. ni gikuru cyane, kiri hano cyarabaye nk'ibuye. Megatron. ariko njye nyita Megatroll. Ja, vi har naturligtvis försikrat oss mot kuva twakivumbura umutekano hano ni wose. Monterat runt trollen. hari za UV light zishobora kukirimbura kiramutse gikangutse kigashaka guteza umutekano muke. inspirert av deres kreative løsninger i Oslo. bavumbuye ko za troll zishobora gucibwa intege cyangwa zikanayicwa na ya matara bita UV light, murayazi, ameze nk'imirasire y'izuba. Hva er det dere holder på med? ese muri gukora iki hano? kumbe dufite umushyitsi. hari undi mudamu wazaga. uyu ni Profesa Marinda Dani. Marion. Det er jeg som er prosjektleder her. ni njyewe supervisor uyoboye iyi poroje hano. Nora Tidemann. Jeg vet veldig urazwi cyane Nora Tideman. uyu mudamu uyu mudamu wundi uje nawe, bose ni abahatari cyane mu kuvumbura. Nej, det är bäst. Nora bamuzanye hano ngo abafashe nawe ubuvumbuzi barimo, bamenye bya troll byabagaho bite, kino cyagagaye byagenze bite. ni abashakashatsi just byumvikane neza. Jeg har selvfølgelig fortalt alt om den heroiske aksjonen deres i Oslo. Jeg skulle jo selvfølgelig ønsket meg et litt annet utfall, kanskje. Et våken troll her hos oss kunne gitt mange nyttige svar. Ok, så iyi troll han her er ikke død. ntago yapfuye, iracyari nzima. Dvale. yego ntiwamenya, ariko kimeze nk'aho ari kizima ariko cyasinziriye nanone. Tegn till liv, puls, kigaragaza ibimenyetso ko ari kizima hjärta, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. gifite umutima uteramo indani muri cyo, gusa cyarasinziriye. skog. buri kintu dore ukuntu kireshya Dyr vi har sett. Ja, DNA har mer til felles med et cya giant. menneske. Er jo natur. At det var troll er kurikira filime witonze. gjort av jord og stein. Med Troll! det visste bare. Barnerima. iyo filime witonze.
zimeze zabaye amabuye ariko ni ibinyabuzima, ni ibintu bizwi na bose. Nej, Turarangizanye hano se? du har ju sett Hoya hari ibindi tutarakwereka Nora. Ngwino ngwino. Kumwereka n'ibindi. Välkommen till nödrummet. Hamwe muzana hano mu kindi cyumba. Mwereka ibindi bijya mbere hano. Nog bra. Nora, bite. Sigge. Sigge bite. Kano baraziranye. Det är min. Umwana n'uwanjye inda twite niyanjye. Kumbe bano DC ari kumwe na madamu we. Men som Madamu aranamutwitiye. Madamu aratwite. Ibyo yasize yanditse bya kera cyane wa mwami. den är villig. Det manglar en del av det, men det var liten tvil hva formålet med det er. Ure filime witonze. Troll zigomba kuva kuri ubu butaka, zagombaga gukurwa kuri ubu butaka zikajyanwa. Ibyanditse hano yasomyemo akarate ni gacyara gasobanukirwa. Bivuze ngo papa iyo yavugaga byari ukuri. Papa ibyo yamubwiraga mu nkuru. Vi har et troll her. Troll dore dufite hano troll yasinziriye. Den er ute. Den er øst. Bivuze ngo hari za troll zari zaraciriwe urwo gupfa uko bigaragara. Na wa mwami Olaf. Den så trenger vi først å forstå. Vi har så mye ressurser til rådighet her. Men allikevel, Ure filime witonze. Troll zari zarakatwe urwo gupfa na wa mwami bitaga Olaf. Niyo mpamvu zakendereye barazishe barazimara. Barazitsembye. Allt det här är bara lite... Bino bintu biracanganya umugore byaramucanze. Det var lite eller så. Var det... Nihe najya kwihagarikara Därifrån. baramuyobora tambika umanuka uzamuka ukata uzamuka umanuka utambika uzamuka ukata umanuke uragera aho biherera. Pappa, rätt fram. Hasi umanuka ukate ukomeze umanuka ukata uzamuka umanuka. Baramuyobora aho bwiherera uburi. Ese kuki uriya mwami Olaf wa kera ashatse kwica bya troll? Hano hari troll imwe bafite. Hano yahita yibeta ajya hatemerewe kujya. Yagiye hatemerewe kujya ni Nora. Nora Tedman. Nawe ni umushakashatsi w'umuhatari. Troll yakuze abwirwa inkuru na papa we umushakashatsi. Vad ska det? nattvakning. Sasa hano Troll yarakangutse damu yarayikanguye. Satellitene i standby. Er klar på mitt signal. Ya. Mutegure za UV light muhite muyica nishaka guteza intambara. Troll bahite bayirangiza. I giant. Jeg har dårlig følelse. Yewe hano ndabona bigiye kuba ibibazo. Cyane uyangiza bya mashini ku bushake batayirimbura. Nora manuka. Troll irakangutse. Ni giant. Che. Sinzi. Che boy. Nora yari ifashe kiramunaga. Che. Hakurya. Twirukange mwana aratangira. Tugende sigisigi n'umugore we.
madamu tuguruke. Trore chewe bano baba profesa hano, yewe profesa hano, cyagwe kiramukandagira. Trore yo dore ikintu ni giant kinini ni kirekire cyavuye mu ndiba y'umusozi byagiraga n'imirizo, ikintu gicaho. Det er som vanlig når det skjer. Og Isaksen, tilstanden har sett her. Det er godt å se at du har litt støtte. Holm? Det er bare å stige på. Bidrag betydelig til medisinsk forskning. Klima. Dere har behandlet det som Sasa firi ya mbere hano, egen verdi. Du er nødt til å kunne se den store sammenhengen. Problemet med den store ikibazo ni ikibazo cyanyu. Kiriya kintu kiri kuzenguruka mu bantu, mu baturage, gishobora kwangiza umutekano w'abantu uko byagenda kose. Nesten til mamma og pappa. Bari gushwana. alle vet, det er at det er et vesen som tenker og føler. Ni mwebwe mwatumye gisara, twakaye kuba twabanje gusa nk'abagituriza tukamenya ibyo kigiye kuba cyakora. Statsminister Brinkmann. Firi ya mbere haje abandi, haje ministri, haza n'abagenerali. Ja. Professor Tidno. Ja. Ja, David. Hei, Martin. Ja. Isaksen. Statsminister. Prime Minister. Ni karibu. Hold den da. Hold den. Uyu nawe arivuga. Aratwite niyo mpamvu ari kurya. Ni umugore wanjye. Ja, ndabibona. Helt siden jeg og regjeringen fikk innsyn i prosjektet Uterus. Rero twe nka leta twamenye ibyiriya proje mwari murimo y'ubushakashatsi. Det er alt for risikabelt. Og det som skjedde i dag, det beviser at jeg hadde rett. Martin, kan jeg få to? Ibyabaye umunsi biragaragaza ko twese twari turi mu kuri. Ko biriya bya troll ari akaga ku gihugu n'abanyagihugu. Under vår kontroll. Biteje akaga. Kanskje kontrollere de kreftene der. Det er helt feil tilnærming. Det er det. Ariko ndakeka dushobora kuyikontorora. Skal du få lov å vandre fritt rundt omkring? None ukagira ngo tuyireke igende, hoya sibyo nshaka kuvuga. Jeg ser at denne forskningen har verdi på flere områder, men jeg skal ivareta det norske folks sikkerhet. Ubushakashatsi bwanyu aka kanya bwateje akaga ku mutekano w'abanyagihugu. Så må jeg nå gjøre det jeg burde gjort. Rero ngomba gukora ibyo nakaye kuba narakoze mbere hose. Lenge siden. Kurimbura troll Tror mbere yuko ikanguka. Ira troll muyirimburi ni prime minister. Ni nka perezida hano muri Norvège niho turi. Jeg skal bare gjøre akkurat de samme feila som sist. Mujye gukora amakosa nk'abantu ba kera bakoze. Et uskyldig troll. Kugaba intambara kuri troll birabaza kuba ubwo aribwo biri gushyira mu kaga Bein på grunnen. abantu, dore ko na troll iri ni inzirakarengane nayo. Kiriya kinyabuzima cya troll cya giant. Lært noen ting fra forrige gang. Ibyo murabizi. Stolen for 3 år siden, en helikopterulykke. Nabuze umuvandimwe wanjye imyaka 3 ishize mu manuka y'indege. Og en militæroperasjon som involverte kirkeklokker. Bityo rero byari biri muri nundi twari turi muri operasiyo zo kuvanaho troll. Mwitsa ari troll ya kera mwarayirebye ni nshyashya. Alle ting. Uyu ni byo avuga bya kera. Ukora ibishoboka byose Ikke til å gjenta de samme feilene som forrige gang. sindi busubiremo amakosa nk'ayo nakoze mbere. Troll zigomba kuvanwaho. Muyihige, muyirimbure. Major, amategeko ndayaguhaye, yego generali. Genda uhige troll uyirimbure. Basi. Ibi byaramubabaje ni Nora. Bavuga ati troll ntacyo zitwaye. Er det der en bit av Det er en litt dårlig samvittighet. For å minne meg på alt. Iteka nge nkora amakosa. Men Det er en tåke. Men du lett. Sasa hano bakwereka baje gupanga operasiyo ukuntu bagiye kuyikora yo kuvanaho troll bakayica. Betyr også at vi kan bevege seg fritt. Vi må handle raskt. Tugomba kugira vuba vuba. Tid å se hva de nye leketøyene våre skal gå for. Nicyo gihe tujye kugerageza ibipupe byacu bishyashya. Iminota mike cyane mwese tarenze 30 babone mu ndege. Nei. Bagiye guhiga troll bayica mbere yuko ijya kure ngo yangize umutekano w'abaturage.
Troll bagiye kuyiga bayica. Hyggelig å se deg igjen. Ja, du skal... Vanskelig å glemme. Det stemmer. Du, sist gang så var du den minste vitenskapelige rådgiver. Teknisk sett, ish. Du vil være totalt uansvarlig for en major å ta sivile med på et sånt oppdrag. Ni Giant sasa uyu yaje gusaba Major Chris bajyane aho bagiye guhigira Troll bayice ura nawe bajyane ni Nora na mugenzi we. Chris, du skylder pappa deg. Eller, altså... jeg mente ikke å insinuere at du... Eller, det ble dust. Jeg mente ikke å si Det var en grov feilvurdering å ta dere med sist. Liv gikk tapt. Ja. Twakomeje. Sibundi mamugira ngo nkomeze mvuga ibiki nibarwana icyo bari gupfa si mwakimenye ubundi bunshaka filimi nanayisoriza hano. Vær så snill. Yakomeje amwinginga bajyane umushakashatsi ku bijyanye na Troll bira bya Giant. Greit. Men bare... Sawa ariko ikintu nacyo kiba kiraje birimira arabareba n'umusirikari yarabemereye bajyanye bagiye mu ntambara yo kurwanya Troll. Aba nabo nk'abashakashatsi bamenyereye Troll uko zibaho ubuzima bwazo basabye umusirikare ko bajyana. Umusirikare arabemerera. Helikopter. Spesialbygd for trolljakt. Iyi ni kajugujugu yakozwe mu buryo budasanzwe ifiteho za UV light ku buryo irwanya za Troll. Bafite kajugujugu bavuguruye iriho amatara ya UV lights ku buryo babasha kurwanya za Troll. Uyu nawe yaraje abakurikira ni wa mudamu wari uhagarariye iriya poroje y'ubushakashatsi kuri za Troll. Nanone At det litt mitt troll da. nanjye ndumvira ari Troll yanjye, nanjye tugomba kujyana. Vanlig praksis at majorer drar ut på sånne oppdrag, eller? Jeg er ganske handsome. nawe ngarumva ari Troll yiwe nawe What, Erik? uyu yaje gusezera ku umugore waratwite. Bagiye kujyana n'abasirikare ku rugamba aho bagiye guhigira za Troll. Isaksen, du skal være med små for Avager. Ya basore mwese twagiye ubwicara bwanyu mbubone mu ndege. Arabaje kurya ubuzima uko abasirikare bagiye guhiga Troll itaragera mu baturage. Dore mu baturage abaturage barishimye. Ni Norvège. Norvège burani kimwe mu bihugu kwisi abaturage babyo baba bishimye baryohewe n'isi baryohewe n'ubuzima. Ni Burayi angira kuza umutingito. Angira kuza umutingito. Umutingito cyawe bakiri kuziceza kumbe narakubwiye icyumva ari siniya kwifarashi nta filimi mbi nazana narirahiriye ndakapfusha rukara tayari Troll yaje. Giant mu basinzi bari barimo bibyinira bari muri night club. Ye urani nyokora umva ikintu ukuntu biserereza urani mama wawe sha dore ukuntu uyarya selfie Troll iratonoma uri kunyifotorezaho sha cha Giant. Abasinzi baragwirirana bahunga sasa ka Troll hano umusinzi kiramufata asaba indege baraje abasirikari barahageze. Ndabona ikirori kitararangira twagereye mu gihesha kirimo kirabarya we. Nora yarabibonye. Nora Tideman icara inyuma niko mvuze. Basirikari igihe cy'urugamba mwese mwitegure nanga itegeko murasa. Komando La det bli lys. reka habe urumuri. Iryo jambo umusirikare yavuze Og det utacyegera cyane batagicoma. Yo musaza barabyishimira. Major Chris cyagwe sasa indege imwe cyarayikomye cyagwe
Chris Det har vært en ære, bror. byari icyubahiro muvandimwe gukorana nawe. Yabonye ko birangiye indege yabo yamanutse nabi. Indi mani bahuretse Allah miri yari umusilamu cyagwayo. Bose babireba Giant bagabyeho intambara irabarenze. Intwaro bafite nta kintu ziyitwara dore ukuntu kibareba. Namwe mbahe cya troll ki Giant Chris Christopher udahubuka natwe kikaduha. Please, sir, I can assure you, we have everything under control. Involving... Yego buri kimwe cyose kiri muri control. Mr. President, I'm afraid... Yeah. Troll yabemeje irikomereza. Amir Avgidi. Reo yavuze izina rya mugenzi we wapfuye Amir. Amir Waridi. Ndege yahanutse. Troll yayihanuye. Jag visste inte att jag var så nådlös. Ntabwo nzi ko Troll ari ingome kugeza hariya. Ntabwo nzi ko ari za killing machine. Ari machine zica. Zose siko zimeze. Därför det troll för 3 år sedan. Dräpte oss. Zose ntabwo ariko zimeze. Så är det för de rapport. Troll zisha abasirikari n'abasivili. Man ville. Abanyamakuru bavuga ibyo bashaka n'abantu bakavuga ibyo bashaka. Troll bisa naho ikeneye kujya imuhira. Imuhira. Jag kanske ska vara lite grann försiktig med människor i dessa monstren. Troll rekera kuzibembekereza ni ibinyamanswa si abantu Nora. De flesta monster blev skapta av oss. Vi har inte gjort något som helst. Ibintu byinshi bihinduka ibinyamanswa bitewe natwe. Ariko nta kintu twayitwaye ira Troll. Men folk Wenda sitwebwe ariko abantu babayeho mbere yacu wenda nibo batumye iri Troll nyine iraka riri kwica abantu. Kuko kera zahizwe n'abantu nyine bagenda bazica. Yapfuye gukekeranya ati ni ukubera wenda abakurambere bacu. Jeg kommuniserer med det. Twabasha kuvugana na Troll Giant. Så brukar vuxenstämmor och så ber de att hålla upp. Dusakuze tuyibwire ngo ikere kwica abantu se. Jag vet kanske en som kan. Hari uwo nzi wadufasha. Kuki baje hano baje kureba nde ngabafashe. Nora ni ubazanye. Wari uwo nzi wadufasha. Kombe muzehe yabonye ikintu kigenda dore uruntu. Cyawe gishwanyuza akazu. Kazu ka muzehe cyaragashwanyuje kirikomereza. Cya Troll kiri kuvana hamwe kijya handi. Sasa abantu bakomeje baza gushaka ngo wabafasha. Ninde? Ntabwo turamenya uwo ari we. Han var som en bror. Uriya musirikare wapfuye yari nk'umuvandimwe wanjye. Vi hade ganska lik uppväxt. Okej. Uriya mukomando wapfuye yari nk'umuvandimwe w'uyu. Cya Giant cyamuhitanye. Skjønner ikke hvorfor jeg drev den der til det. Sinzi impamvu ndi kukubwira niba ariko Det finns ett väldigt stort hjärta inne bak den. bigaragara koko izo ni forume zanyu z'abasirikare muba mwambaye nziza koko bisaba kugira umutima ukomeye. Kumbe bano ibigwi bivuga ko abana b'abantu bashaka kwica umwami wa za Troll. Så då kidnappade en trollunge för att locka faren. Bityo ngo bashimuta umwana w'uwo mwami wa za Troll nyine kugira ngo Troll ije gutabara umwana wayo ngo bari bateze umutego babasha kuyihitana.
kumbe nora hano abazanye harimo indi troll Chris utarasa, harimo ikindi ki giant ni Nora yarabizi. Legg vekk de våpnene. Shyira intwaro yawe kure cyane gake gake, Ikke lys han rett i øynene. mwikimurika mu maso. Sånn. Hano harimo indi troll yihishemo hano imyaka n'imyaka Nora yarabizi. Jeg gikk ned hit så mange ganger uten å finne noen ting. Naje hano inshuro nyinshi nta kintu mbona. Men fra skyggen han bare ventet til han ble Kumbiye iyi troll yari yihishe hano ireba, tegereje ko hatekana. overgrepet. Uyu niwo mwana w'umwami wari waraburi burengero. Kumbi iyi troll niwo mwana w'umwami washimuswe kera, agashimutwa nabo muri kiliziya b'abakristo, kugira ngo umwami wa za troll ariwe papa w'iki aje gutabara bamuhitane. Baramuhitanye gusa uyu mwana we yari yaraburi burengero. Iyo troll mubona n'umwana w'umwami wa za troll icyo. Nora afite ukuntu yakomunikanaga na troll mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, na cya kindi kiri kugenda cyica abantu niwe wagikanguye. Bibutse abibuka kwica abantu wapi. Føler det. På en måte. Ja. Ngwino nawe ngwino ukoreho. Kumbe hari icyazaga. Sobanura nabanje guhembwa nge membwa mbere. Hey! Bimeze biti. Rebi. Bya giant bibiri byararebanye. Katurore. Bimeze biti. Byararebanye. Kimwe cyica abantu, ikindi kirimo kiratabara abantu. WhatsApp yanjye ndayisubiramo. 078 03 25 907. Naribagirwa abantu muri hariya mu Iremera, hano Iremera mu Ruturusu, murebe DJ Patrick izi filime zibonera ku gihe. Uriya mu DJ aba ari tayari. Sasa hano kimwe cyica abantu cyanesheje, kimwe cyatabaraga. Sasa abantu bakizwa n'amaguru. Meze bite? Kimwe cyicaga abantu nicyo gitsinzi, cyatabaraga bano bagurukira muri kajugujugu. Sasa cyaje nabo kibarangiza. Urebe filime witonze. Bishoboka bite? Så egentlig, hvordan å kommunisere med han. Wamenye gute kuvugana na bya troll by'ibira bi giant? Måtte lære meg å lytte. Nagombaga kwiga kumva mbere ya byose, mbere yo kumenya kuvuga. Abanza nkumva nyabyo, nkumva umutima wanjye. Du kom faktisk med ut av hula en gang før. Nigeze gukurira troll muri buriya buvumo na mbere. Iriya yari troll nziza, iriya bitaga umwana w'umwami. Kikk opp på stjernene. Yicaye hanze icyo gihe ireba inyenyeri mu kirere, Ingen i mørket. irangira yisubira mu mwijima wayo. None ninjye wayikuyeyo. None Og så sasa hano babonye ikintu kimeze nk'ikarita. Iyi wagira ngo ni ikarita Følge sporene til trollet. y'inzira umwami Olaf yanyuragamo. Ajya mu Trondheim.
mu murwa mukuru muri kapitali. Hari inzira umwami yanyuragamo kera ku ikarita. Sasa sinzi bavumbuye iki. Muri filime mwitunze. Good to go. Twagiye kuko umwami wa kera nawe yishe za troll arazimara. Ira troll imaze imyaka irenga 100. Yakangutse ije kwihorera ni giant. Ester Johanne Tiller, velkommen til Sasu yarivuga amazina ye. Jeg ser at du en tidemann. Ndakuzi Nora Tideman. Usa nka Sosha. Har det bra? Yiza cyane. Tobias var en interessant type. Men Sona nyoko barabatari. det var han. Hej, hej. Uyo yaziranye n'ababyeyi ba Nora. Uyu nawe arivuga ni Andire. Stå her og heng. Herre venn. Ntago turi buvuga amagambo umunsi wose. Muze. Undi mukecuru nawe usobanukiwe byinshi Tommen. ku mateka yo muri uyu mujyi yahoze ari mu murwa mukuru. Baje hari kiliziya sasa muri iyo myaka ya zamani. Onsa, Frankart. Niho baje. Norvest. Aho wa mwami yategekeraga kera bitaga Olaf. Herfra. Iyi kiliziya mujeho niyo nkuru muri Norvege. Hano ngo yihorere. Teorin din Ngo baje n'indege nyine babashije kuyitanga nayigusira mu nzira imiraza. Folk ser man skal ta. Je kwica abatuye muri uyu mujyi. Men jeg tror at svaret kan finnes i boksen. Igisubizo rero cy'ukuntu mwarwanya troll ndakeka kiri muri box. Sinzi ni box yiyi. Muze hano mbereke muri box iri hano mureke ko hari igisubizo cy'ibyo mwibaza cy'ukuntu mwatsinda troll. Herre venn. Kom igen med den där helvete in pengar. Den her veien. Gud, igen. Man kan jo spørre seg. Hvis Olav var så viktig for kirka, hvorfor skulle de da gjemme den? Ja, med mindre Ja. var noen de ble uenige om, da. Olav og kirka. Ja. Men Henrik er man stolt av. Nei. Ja, her nede har folk snoka og gravd i årevis. De ble sausatt i høyet uten å finne en tøddel, men for all del, slå dere løs. Så hvor begynner vi? Det samme som hvor vi så i grotta. Batangiye kubona bya bimenyetso bagiye babona n'ahandi za troll zagiye zipfira. Å ja. Det er Hakunin. men da var det stor oppstandelse. Få se. Ja, Litt borti der. nkozeho sinzi ukuntu bigize. Akoze hano bino biravunguka. Mumbabarire. Kumbe yarebye ahubwo ibivungutse. Amuritsemo imbere ubanza harimo ikindi cyumba batazi kibanga. Bishoboka bitera. Yakoze aha naho biravunguka. Det sår han. Hva mener Ibi ni ibikomere biri ku gishushanyo. Gjorde hun og gjengen hans under slaget på Stiklestad? Først et hugg i låret. Så et spyd i magen. Yibuka ukuntu barwanyaga za troll. Hano hose bajombaga amacumu n'inkota atangira kuhakora buri uko hakoze kumbe hagiye harimo utwobo. Harafungutse. Basi. Hari harimo icyumba kibanga batari bazi. Svaret fins inni boksen. Ibisubizo ngo biri indani muri box. Box yirebera imbere yawe mu maso. Ni isanduku. Yo bari kwita box. Yeah. Sasa katurore. Kanskje det her er Olavs kirke? Hakomeje baza imbere hari isanduku. Sawa ngamu hafungura ariko buretse. Respekt. Muhafungure mu byubahiro. Yego mu byubahiro. Umurambo w'umutagatifu urimo hano. Wari umwami bitaga Olaf.
afungura isanduku yashyinguwemo. Mana mumurebe, dore umwami bamushyinguye zamani. Mana ni mwiza, hano umaze igihe cyose uri. Mbega reba inkota ya Olaf iracyamurika. Iyi myaka yose inkota ya Olaf ntiyigeze isaza. Ikoze mu muringa, niyo mpamvu muri silver. Yego, ibyuma bikoze muri silver mu muringa ntabwo bijya bifata ingese. Mwitwararike, mwitwararike, umukoreho mwitonze. Bombe barebye bishoboka bite? Ubona hari urupapuro, niba ari urupapuro ashyinguranye narwo. Umwami wa zamani yapfuye imyaka irenga 100 ishize. Mureke duhamagare. Bohereje rwa rupapuro barusikane bamenye n'ibiki byanditseho. Byanditse mu kiratini. Abo muri kuri computer baza kubasemurira, kubasobanurira. Kumbe ni mapuro ebyiri, hari akandi gapapuro k'agace bari bafite ndetse bagahuje n'akandi babonye hano. Ati Troy ntabwo zigomba gutsembwa ngo zivanwe kuri ubu butaka. Ibi bihise bihindura buri kimwe twari tuzira. Ati ibintu byose bihabanye n'ubutabera tugomba kubivana mu nzira, hakabaho ubutabera nyabutabera. Troll zigomba kugira mu rugo imuhira muri Jotman. Zengo amateka tuzi aracuramye. Ntabwo umwami yashakaga kwica za Troll, ahubwo yagira ngo azifashe azihereze aho gutura. Zengo niyo mpamvu Olaf bamwishe. Kiliziya yari ikeneye gukomeza ikica za Troll, ariko umwami Olaf watabikeneye. Bityo birangira Kiliziya yishe Olaf. Abanyamunwa impande n'impande baravuga, buri wese aravuga ukabyumva. Katurore. May mga balita ng pagkawala ng buhay. Tanto militar como civiles. Simplemente terrible. The latest observations place the monster on the path towards one of Norway's amakuru nakubwiye nta kindi avuga ku isi hose ni kuri Troll yatatse muri Norvege. Niyo makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi mu bitangazamakuru bitandukanye. Abavuga igikoreya, abavuga ikirusiya, igishinwa kuri yaravuzwe. Abavuga ikinyarwanda baravuze. Hendelsene det siste døgnet fremstår som uvirkelige for oss alle. Sasa Prime Minister yaje kuvugana n'abanyamakuru bo mu gihugu cye. Ibintu bibaye mu kanya nk'ako guhumbya. Trondheim er tapt. Ndetse ubu tuvugana Troll igiye kwataka umujyi urimbure. Tubwire, mufite ubwirinzi bwo kurwanya na Troll? Nta bwirinzi dufite uretse guhungisha abaturage. Baho Troll ira giant iragenda igana. Nta bwirinzi bafite uretse guhungisha abaturage. Må vi nesten få lov til å komme tilbake til. Ibindi turabivugana mu nyuma tumaje guhungisha abaturage. Leta Norvege byarayicanze. Sasa iyo mabwiriza barayamuha. Bahungisha rubanda vuba na bwangu. Ntabwo twagenda. Yego. Chris, umva. Jeg kan ikke med god samvittighet bare stikke herifra og se på at det skjer. Det går ikke. Ntabwo bishoboka ko turi bureba abantu bapfa turebera. Gode folk har ofret livene sine. Abantu beza batanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi babeho.
abo turi kumwe nanjye ndahari. Andreas, Andire, du burde kanskje... ahari weho wa Du har en familie å tenke på. ufite umugore utwite ugomba kujya kumwitaho. Det jeg gjør. Ndi kumwitaho nyine ndwana. Ese urumva ngende busubire inyuma ku rugamba? Men faller. Uyu mugeni uramuka ugiye hasi, Stopper det ikke her. ntago turori iri buhagarare kurimbura. Jeg blir... Rero ndaguma hano nanjye turwanane hamwe. Jeg bor her. Yenge ntuye hano n'ubundi sinahunga. Ni mukecuru. Kuler och krut har... Turarwanisha iki k'amasasu adakora? Imbunda n'amasasu. Til en viss grad. Turakoresha inzogera za kiliziya buriya ngo urusaku rubangamira za troli cyane. Urusaku rw'inzogera nyine zira zo mu kiliziya. Ubundi dushake n'inkota za silver aba arizo dukoresha turwana. Men sølv er at det ikke rusta. Det stemmer. For lenge siden. Windeba nta kindi ngewe nzi. Sinsubira umva buretse mbega. Yeah. Amazi yera. Amazi matagatifu yo mu kiliziya. Okay. No kuyasengera agahita aba amazi matagatifu baraza kuyifashisha. Nayo namwe mu bintu bica intege za troli. Har dere tomt for det? Vi har nettopp ramlet over en av verdens mest myteomspunne. Bavumbuye ikintu kidasanzwe kuruta ibindi. Då trenger vi folk. Dukeneye abantu rero kugira ngo dukusanye amazi menshi yo kurwanya troli. Amazi y'ubugingo we. Amazi yera, holy water. Iyo baje birukanka rubanda rumo rurahungishwa. Umva we, umva. Yemwe baturage. Iyi nkubiri y'umuyaga ije biba byoroshye ko wahunga iyo nkubiri y'umuyaga cyangwa umutingito. Umva ukuntu ibintu bimeze. Troli ririmo irataka hano ratuye akangushe ku ngingo. Dufite imipangu y'ubusazi ariko ishobora gukora. Ninde udushyigikiye ngo twirwaneho? Genda hari G. Nanjye ndahari man. Sasa abaturage bose bemeye gufatanya n'ingabo birwaneho. Katrore. Baje kudaha amazi mu kiliziya na amazi yera. Barahererekanye. Igihe cyo kwitegura urugamba. Troli igiye kwataka. Nabo bari tayari. Katurore. N'intwaro z'abakomando batangira kuzihindura bashyiraho amazi, bashyiramo amazi y'umugisha. Ni 078 03 25 907. Nyandikira kuri WhatsApp umbwire ngo siniya kwifarashi mambo vipi. Ko nshaka ko unyamamariza. Ubundi twumvikane bitewe n'igihe turi bukorane umubare wa filime ndi bukwamamarizeho ibikorwa byawe bimenyekane abakugana barushaho kwiyongera. Nitwa Nyiramahiti n'amanoti. Impamvu nitwa gutyo narakize. Nese mvuge ngo narakennye sha ngo ndoze Imana narakize ndi umuboss. Yo buriya iyo wakize n'abandi ubugomba kubabwira ibanga ryo gukira iyo nta mutima mubi ufite. Ibanga ryo gukira ni ugukora kandi ugaharanira ko ibyo ukora bimenyekana. Kuko iyo byamenyekanye nibwo abakiriya bawe baba benshi bakiyongera. Ariyo mpamvu mbabwira ngo muze mwamamaza ibikorwa byanyu kuri filimi za siniya kwifarashi
nimero ya WhatsApp ndayisubiramo 078 03 25 907. Ukeneye kwamamaza ngwino nkwamamarize biramamara koko. Cyewe nambara yatangiye ikintu cyabateye barimo barirwanaho. Inzogera yo mu kiliziya cyarabanje kirayihanura, abakomando baraguruka. Katurore cyewe ndanyekari kigwa mu rubura hasi gifatirwamo bari ngumi y'ijigo birambarana gishaka kwica abantu n'igitabara. Fata umutwe ngibyo cyewe karabaye birasekagurana byombi ni bya Giant kupita ku kiraro. Nora kirimo kirakica reka natwe tukirwaneho. Turori cya gitrori kiri kubatabara cya Giant bita umwana w'umwami n'ubundi kiri gutsindwa intambara kiri gukubitwa. Cyawe kimwe bita umwana w'umwami kimerewe nabi, gitabara kimerewe nabi. Kino cyicicanye kirakubita. Umva dufate kajugujugu tuzamuke tukinaga igisasu mu kanwa. Igisasu kigizwe na y'amazi y'ubugingo, amazi y'umugisha, amazi yera, amazi matagatifu. Nitumara kukinaga mu kanwa kino kiracyakubitwa. Bafashe akajerekani hano ka y'amazi bafate kajugujugu bagende bari ukuntu bakinagare amazi mu kanwa. Aramutse agishwanyukiyemo indani umutima wacu ugashya gishobora guhita gipfa. Bari gupfa kwanariza gusa bagerageza mbere nka Superman. Kandi umva umuntu nawe namanuka gutyo byanze bikunze 99% n'ibice 9 arapfa. Kino gitoya baracyakinywesha kimwe cyabatabaraga n'amasasu yarabashiranye. Ndabamara kirakira kivuga ibigo ndakamari mari ndakamara amagambo kirivuga. Hey jya muri position. Uyahamagaye umugore we Sigi Andrei Sheri bimeze bite? Nshobora kutagaruka imuhira. Yatangiye kuvuga ngo nibiki uvuga Sheri? Umva turi muri position. Cyarasamye birasaba ngo gisimbukire amanukane n'igisasu mu kanwa kacyo. Byanze bikunza ndire nabikora ntabwo arokoka arapfa cyarimwe. Iki kirasama kimurye indani ni yishu ukuze. Gweno nkurya gweno. Ntabwo kizi ko kigiye kumuryana n'igisasu. Bose babireba. Nibi bajya wumva bavuga ngo runaka yari intwari ngo yapfuye gitwari. Yafunguye grenade. Iturikane nawe na kiriya gisasu kigizwe n'amazi yera. Papa bamwise Andrei. Mu kanwa cyaramumize kibumirana na bombe. Cyaraturitse mu nda yacyo. Amazi y'ubugingo bize ngo yose ahisa cyuzuramo. Y'amazi yera. Tangira kugitwikamo indana twika ibihaha n'imitima nko kukunywesha acide. Gitangira gushonga bivamo imbere yiwe. Uranyishe se? Cyatangiye gushonga bivamo imbere ye data we. Nabyo kwigiranyo ni nyinshi. Aragihaye. Cyakindi nacyo ayiwe nari mpfuye nacyo cyarazanzamutse kimwe cyatabaraga. Kino cyarashonza ayiwe. Cyawe ni yakwifarashi. Sobanura nariye nanywe nanasigaje. Nasigiye n'abana na mama wabo. Ninge mugabo ugendera ku ifarashi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni nanjye ufite iyo lisansi nyemerera gutembera ku ifarashi muri kaburimbo. Gaste. Hey. Cyane kwamamaza kuri izi filimi guhera ku 5,000 turakorana bitewe n'umubare wa filimi ndi bukwamamarizeho bitewe na publicité yawe iyariyo. Urumva umuntu wamamaza saro cyangwa se restaurant ntabwo yakishyura amafaranga amwe n'umuntu wamamaza hoteli. Ni ibintu biba bitandukanye. Uko birutanwa mu gaciro niko
tubyamamaza bitandukanye mu gaciro. Gusa bitewe n'ibyo ukora muhemuretse ntabwo irarangira we. Siko nagize ngo birarangiye muhemuretse. Hano wari uvuga ikirimi ntumva. Buriya Noruveje bagira ibirimi bavuga bitari Icyongereza bitari Igifaransa nyine. Avangamo n'Akongereza bihaganya bihigihe. Kumbe do hari katorori kari gatoya kakiri gato gafungiye ahantu mu kirahure. Katorori gatoya niba baragakuye he? Kangana nk'akantu kakabeba murakabonye we. Niba byeyuburura. Umusaza w'amagavuze birimi numva arenza akantu ngo bihigihe. Bafite katorori kandi kakiri gato gafite amashagaga. Ubwo nigira ikindi gice zahita nyibaha n'ibintu byumvikana. Mani barinde ibandebere icyoroshye. Bifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 tugiye kwinjiramo mu kanya.